Sisho igwitsho mbukeli ke masibotise kule yure yokugqibela yenkqubo nanjengokuba ke sesijonge ntanjeni kodwa ke asikawuqweli uvimba wethu ukanti ke kulowo usibamba ngoku nangamanqaku esiwenzileyo kwiyure ezingaphambili. Umongameli weli ke uCyril Ramaphosa ubongoze amazwe ehlabathi ukuba angawozeli umba wokubulawa kwabantu pha eGaza. Unyanyisiwe ukusebenza kumgodi weplatinum impala phaya eRustenburg kwiphondo laseMntla-Ntshona. Kuninzi ke mbukelo oqhubekayo nakule yure esingena kuyo. Ewe kaloku sikhona isimo sezulu, sikhona ezemidlalo nendwendwe nakanjalo mbukeli esikuphathele zona. Kuningi it gets kuningi andimlo ukholo saka lubisi umadlongothi umazipho umamshukuma umazondwa ngezinto zakhe. Mbukeli ke sesingene ehoreni lokugcina lohlelo lwesidlo sasekuseni ekhaya Jikelele. Kuningi besikuphathele khona njengoba sehlilo eseshilo kokholosa sixoxe nephini kaNgqongqoshe wezempilo uDokotela uDlomo, saxoxa nomdletshe ngezinto ezenzekayo lapha ku-National Freedom Party. Kanti ke khona sazokuthola uma nje wena ungaqhubeka uhlale nathi. Yazi sisakhula khona umuntu owadlala ngami mbukeli befuna ukungishaya. Wathi angithatha itshe ngilifake ngaphansi kolima ngeke nje mina ngize ngishawe. Yey, angishawanga kanje ngacishe ngaligwinya kwasatshelelo. Welele, ingane ayigangi nangabe idlala abazali kuba bayayazi. Igama lami ke uNonqelo Mamtshali wakwamwali ihlaba ngale limhlophe eqwambukeli. Njengamanje ake sibheke ehamba phambili njengoba sisehoreni lethu lokugcina nci. What is unfolding now in Gaza is beyond being unjust. It is genocidal. That we are a people. Umengameli we-ANC uthi amazwe omhlaba angayishalazeli igamengo zokubulawa kwabantu eGaza. Hallelujah, linamandla kamali kaJesu. Sanibonani babukele emakhaya, igama lami uSibubhana the gospel dude, ngila ekhaya Jikelele. Keep watching ekhaya Jikelele, simphathele kumnandi umdlalo neindaba nayo yonke into oyithandayo. God bless you. Umengameli we-ANC uCyril Ramaphosa usenxenxe amazwe omhlaba ukuthi angasishalazeli isimo sokubulawa kwabantu esiqhubekayo eGaza esiphehlwa umbutho wamasosha kwa-Israel njengoba eqhubeka ukuhlasela ephindelela izizinda zasePalestine. uRamaphosa mbukeli ubekhuluma esithangamini sabe Iindaba lapho amalungu obuholi beqembu ebehlangene khona nenhlaka ehambisana nokweseka kwelasePalestine odlameni oluqhubeka eGaza. Yizimo zalolu hlobo eziholele ekutheni umengameli we-ANC agcizelele ngokuphindelela amazwi ukuthi elakwa-Israel lifuna ukuvala ngehlahla eGaza njengoba liqhubeka nombhidlango walo wokuthungatha iHamas. What is unfolding now in Gaza is beyond being unjust. It is genocidal. And that is why we are dubbing it as a genocide against a people and a collective punishment against innocent people. uRamaphosa uhlabe ikhwelo lokuthi kutholakale ngokusheshsha isisombululo phakathi kwamazwe omabili. Wakhuthaza namazwe omhlaba ngokuthi mawangathalalisi ngalokho okwenzeka ePalestina. Two-state solution is a globally accepted solution for the problems that have been existing between Israel and Palestine. The United Nations has articulated its view in that regard, and the African National Congress as well, and many other organizations. Labo abazwelana nokwesekwa kwePalestina bakhuthaze elaseningizimu Afrika ngokuthi iqhubeke nokweseka izwe lasePalestina. We would like to place on record our gratitude to the ANC and the government for highlighting the violation of the rights of the Palestinians and for correctly dubbing what is happening there as a genocide. South Africa has been resolute in various international forums. Izwe laseGaza lifuqa ngamandla umzamo ukuthi kuqaliswe ngokuphuthuma ingxoxo zokuthi kubekwe phansi ikhali. Kunqunyanyisiwe ukusebenza kumgodi weplatinum impala Mafukeng eRustenburg kwiphondo laseMntla-Ntshona njengoko abasebenzi abanxungupheleyo berogrisa ngokuqhankqalaza.
Abasebenzi baye balumkiswa ukuba nabaphi na abasebenzi mgodini abathe bathabatha inxaxheba kuqhankqalazo bangajongana nezityholo zolwaphulo-mthetho. Abasebenzi baqhankqalaze ngemibeliqela equka inkqubo yezabelo zabasebenzi kunye nengxowa-mali yomhlala-phantsi emva kokuba lo mgodi uthengwe yimpala. Inkampani enkulu ehlinzeka ngowoyela iBritish Petroleum imise umkhumbi wayo olwandle olubomvu. Lokhu kuza nje siya ngokushuba isimo eMiddle East njengoba kuqhubeka ukuhlaselwa kwemikhumbi eqhamuka eYemen. Lesi simo esiqhubekayo eRed Sea sizoba nomthelelo ongemuhle ngendlela okuhlinzekwa ngayo uwoyela emhlabeni nje wonke jikelele. Phezu kwalokho kwembukelo kulindelekile phela ukuthi ke enyuka amanani owoyela emhlabeni ngenxa yalokhu. Le nkampani ke kuzofanele ukuthi ihlonze omunye umzila okuzonyusa ke indleko zayo. eVatican iza kuvumela abafundisi bamaRoma ukuba banike intsikelelo kubantu besini esifanayo. Ukanti ke uPope Francis uthi olu luphawu lokuba uThixo wamkela bonke abantu. Kuvezwe ithombe ikabafana amahungela egqoke iskipa sesisulu ukukholakala ukuthi wasibulala. Today Inkantolo yeManchester Alexandra iboniswe ithombe zalomsolwa oneminyaka engamashumi 21 ubudala egqoke iskipa okukholakala ukuthi esikathisha wasegoli uKirsten Clates emva kokuthi ebulewe. Kulindeleke ukuthi kuqhubeke nokulalelwa kwesicelo sebail sikamahungela khona namhlanje. Kanti phela ubhekeneke neintsolo zokubulala ngenhloso kanye nokudlwengula uClates kepha ke uyayiphika yena lezi insolo. Kanti igosa le-NFP lithi inkomfa yeliqela ibibanjelwe eThekwini yonyula ubunkokheli ibingekho mthethweni. uKenneth Mdlentshe uthi uza kuqhubeka nokuba ngunobhala Jikelele walombutho. Iqembu National Freedom Party benezingqinamba. Leli qembu laseko wayengusondonzima ku-IFP uZanele kaMagwaza Msibi. Kuthiwa izinto ziqale ukubheda ngenkathi ehlaselwa i-stroke ngo-2014. Iqembu lahluleka ukubhalisela ukungenela ukhetho lomasipala ngo-2016. Kwathi ikhomishana ebhekelele ukhetho kuleli yanquma ukuthi balungise ubuholi beqembu. Ngempela sonto amanye amalungu aleli qembu abambe inkomfa yokukhetha ubuholi eThekwini. Kodwa uKenneth Mdlentshe osewunobhala Jikelele kuleli qembu uthi umhlangano wangempela sonto ubungekho emthethweni. Bekumhlangano ongekho emthethweni futhi bekumhlangano ongamukelekile ngoba akulandelwanga imigomo nemithetho yeqembu. Ubuholi obusanda kukhethwa buthi ibona obusemthethweni. Asuspendiwe eqembeni umsakazi asikulungisa. Noma yiliphi ilunga alinawo amandla lokuvuka ekseni lenza manje ngacabanga ngakho nandlela afuna ngakho bese kuthiwa lokho kusemthethweni. Ngo-2019 iqembu NFP lakhetha ubuholi obuphezulu enkomfeni eyayibanjelwe Lundi. Kwathi abanye baphikisana nalesinqumo esakhishwa ile nkomfa bethi umhlangano wawungekho emthethweni. Kwathi ngo-2021 inkantolo yakhipha isinqumo sokuthi ihambisana nalaba. Umhlazi wezombusazwe uthi bekufanele amalungu eqembu alinde isinqumo senkantolo. Bengaba umbono omuhle kuba bekuthiwa iqembu lilindile lezo ukuthi inkantolo ikhipha siphi isinqumo bese ke ukuthi uma kufika isikhathi lapho khona beya engqungqutheleni baye engqungqutheleni behlangene ukuze ubuholi obuzokhethwa kube ukuthi buyamukeleka kuzona zonke inhlangothi. Kuthiwa uma izinkinga zaleli qembu zingaxazululeki kuze kube nguMarch ka-2024 leli qembu kungenzeka lingalungeneli ukhetho. Lodi Khateb, SABC News eThekwini. Umnyango wezokuthutha uhlanganyele neinkampani eziyimele ngenhloso yokuqinisekisa ezokuphepha njengoba kuyisikhathi samaholide. Uhulumeni uthi ingozi zomgwaqo ikhahlameza umnotho wakuleli. Ngokombiko wanyakenye wezokuphepha emgwaqeni, ingozi zomgwaqo zinezindleko ezinkulu emnothweni, kanti ingozi ezibalelwe emaphesentini angama-60 zenzeka ngempela sonto bese kuthe ingama-40 zenzeke phakathi nesonto. We've got everybody who is here, from the car manufacturing companies, universities to tertiary institutions, stakeholders including OBA and the department, of course. We are here, all of us. Njengoba sesifikile nje isikhathi samaholide kaKhisimusi, umnyango wezokuthutha uthi usumi ngomumo ukwenza umsebenzi wawo.
we're anticipating that those criminals that are actually now using our roads as criminal sites, they will also up their game. Nabe imonto ezincane Uber bayibophezele ekuthuthukiseni izinga lokuphepha kulesi sikhathi. We've got seatbelt reminders now. As you get in, the trip gets started. The driver's app will remind the rider to go and put on their seatbelt even when they're sitting in the rear seats. Inhlangano ebhekela ukusebenza komgwaqo ithi inhloso yayo ukuthi lehle ngamaphesenti angama-50 izinga labantu abashone ezingozini zomgwaqo yize lokhu kungaba yinselele. The corruption that we're solving within the department, it's symbiotic in nature. You have the officials of government, you have the members of the public, you have the driving schools involved into the entire issue of ensuring that driver's licenses are accessed. Isibalo esiphezulu seingozi zomgwaqo kanye nemiphumela yazo lezi ingozi kunomthelelo omkhulu emphakathini wakuleli. Indleko zalezi ingozi zanyakenye zilinganiselwa ku 198.79 billion wamarandi. Qiniseka mbukeli into kubana uxhobisekile ngoqikelelo lwemozulu ngaphambi kokuba uphume uye emsebenzini noba uyaphi na, rhabula ungafinci. Siphinde sikwamukele mbukeli lapha ekhaya Jikelele. Ingonyama yesizwe samaZulu umisuzulu kaZwelithini useqoke uqweqwe lommeli uStrosdal njengommeli wakhe ngokuphazima kweso. Lokwenzeka nje ngoba ushisa phansi phela umbango wesikhundla sobukhosi kwaZulu. Engabe ngokomthetho yini engabe iholele ekutheni ingonyama ithole ummeli omusha nanokuthi nje ke lokhu kungaba namthelela muni einqumeni ezithinta umbango. Silandeke ungoti wezomthetho uMelusi Xulu weDonda Attorneys. Asikubingelele Melusi sikwamukele lapha ekhaya Jikelele sibonga kakhulu ngesikhathi sakho. Sizophinde ke mbukeli ke sizame ukuthi sixhumane kanye noMelusi Xulu weDonda Attorneys. Yena ke mbukeli sobe sixoxisana naye mayelana neindaba eingelile zokuthi ingonyama umisuzulu kaZwelithini isithole ummeli omusha ukuthi kusekuzoba nguye ke osezothatha udaba lolu ke lwakhe lwasebukhosini njengoba sazi phela mbukeli ukuthi yena kanye nenye ingxenye yalapha eNdlunkulu basana lapha einkantolo njengoba kubhekisiswa ukuthi ke kwaku ngabe kusemthethweni yini ukubekwa kwakhe nokugcotshwa kwahle. Inkantolo yasePitoli kuyathola ukuthi cha akekho hambe kuyophenyisiswa ngathi khona okungahambanga ngendlela. Njengamanje ke sesiyethemba ukuthi uMelusi usekhona ocingweni. Melusi sikubingelele ekhaya ngabe siyaxhumana. Hayi ngibingelele kusisinoqolo nababukeli emakhaya. Sibonga kakhulu kuba nawe. Xulu nakho sekuthiwa ingonyama umisuzulu kaZwelithini usethole ummeli omusha. Engabe ngokwazi kwakhe mhlawumbe yini esuka iholele ekutheni umuntu ashintshe abameli njengoba sibheka nje ingonyama umisuzulu njengamanje?
Okay, isizathu sokushintsha abameli ukuthi esinye isikhathi mhlampe indlela enibonisana ngayo ayisafani. Mhlawumbe uma ubuka ukuthi ummeli wakho akawinanga icala bufuna liwine noma indlela awine ngayo anibonisana. Okunye kuya kube izimasi sinoxolo. Abameli mabengakhokhela ukuthi isikhathi baye bedinise bethi hayi bacela ukuhoxa ekutheni bekumele. Okunye kube ukuthi mhlawumbe kunento esithi conflict of interest la kushaya isikhala khona umbono uthola ukuthi mhlawumbe indlela enibonisana ngayo ayisafani. Kuyakusiza ukuthi kube nokuhlukana lapho ukuze kungathi icala maqhubeka bese ukhala ukuthi hayi ummeli wami vele besingasazwana. So ngicabanga kuye kube yilezo zathu lezo. Manje kuzoyisiza yini ngonyama amaZulu kuba ibe nommeli omusha ngokubona kwakho? Kakhulu siswami ngoba njengoba ngisho ukuthi ubudlelwane bammeli neclient kumele buhlezi ubudlelwane obukhululekile, behlezi ubudlelwane obunokuthembana kakhulukazi. Uma ingonyama ingasamthembi ummeli wayo kade imele ngaphambilini kuzoba inkinga ngoba uzothola ukuthi khona la ozogcina sekushayisana khona kanti kubalekile ukuthi udlelwane obuhlezi kubambisene uhlezi nokuthembana. Ngicabanga ukuthi lokho kuzomsiza ekutheni akhululeke ekutheni ummeli obengimele yena ummeli obe-right. Kodwa mina ngibuka ukuthi ke shuthi indlela icala liqhubeke ngayo ngoba kade kukhishwa isinqumo nje kule nyanga le akumjabulisanga ngonyama engakho sethi hayi ake ngishintshe abameli mhlawumbe ngikhetha abanye. Manje uma ngabe ke sesibona sekuba kanjena ke Melusi singambona yini ummeli omusha ke esebenzisana namameli bakamengameli wezwe mhlawumbe ukuze kuzama ukuthi kudinge idolo ludaba? Sikhumbule ukuthi u-first respondent noma umelaphendulo oqala uyena umongameli, owesibili kube ingonyama. Into abayikhulumayo bakhuluma into eyodwa ngoba bagxile ekuthenini ikakhulukazi njengoba uMsuzulu ekhethiwe kwaba uyena ingonyama ufanelekile. So vele kukhona la kumele besensane khona bebambisane khona bekhuluma into eyodwa. Sibonile vele umongameli ukuthi usiphikisile isinqumo sasenkantolo ufuna ukuthi siye kwenye inkantolo ephakeme iSupreme Court of Appeal. Ngicabanga ukuthi nabo abameli abafika bazokwenza njalo. Sekuyobonakala ukuthi kuyogcina ifike lephi lo daba ngoba ngiyabona ukuthi kusazoba iminyaka impela sisinoxoxa ixoxa le ndaba. Ngoba bengithi ngisazobuza vele ukuthi nje obushona ukuthi kusazoba iminyaka ukuthi uma ngabe ke usuthola ummeli omusha kuye kubele kube nesikhathi phela sokuthi lo mmeli omusha akafunde leli cala lakho athole imqingo from ephuma kubameli bakho labade bekhona ngaphambilini. Kakhulu siswami angithi uma silibuka lecala ukhona icala laseMaritzburg la okwakudingidwa khona ngefa elalenziwe uNkulunkulu uMantombi Dlamini Zulu. Kulelo cala lelo kunolwazi olubalekile kumele alifunde ummeli omusha. Uphinde futhi uze kuleli cala kumele afunde imqingo yakho so uzosidinga vele isikhathi ukuthi abheke lawo maphepha leyo. Kodwa ke ngicabanga ukuthi ngoba kusemthethweni vele usathole leso sikhathi uzosithola bese kuyacaca ukuthi indaba izohamba ifike uma sesithola isikhathi sokubheka amaphepha. Uma ngabe lesinqumo Melusi sigcina sesifika ke Supreme Court of Appeal singalibona yini leli cala ligcina selifika nasenkantolo yomthethosisekelo? Lingafika ngoba udaba lolu lithinta izinto zesintu uma uya lapha kuyigaba zomthethosisekelo kuyakhona ukuthi izinkantolo kumele zidevelop i-customary law ihambisane nesikhathi samanje. Lokho esikhuluma ngakho kuhambisana nomthetho wesintu, kuhambisana nomthetho wesintu ukuthi amaZulu kumele kube ubani ophathayo. Ngicabanga khona icala laseLimpopo nalagcina e-Constitutional Court. So nalolu ngiyalibona liya lapha. Kodwa ukuthi ubanike ozogcina enqobile kusazocaca ke lapho ukuthi uzonqoba bani ngoba siyohlaziya ngelinye ilanga lokho kodwa ngibona impela hayi izoya kumkhankatho womthethosisekelo lodaba. Manje uthembeni kumengameli wezwe njengoba ethatha lolu daba elisa enkantolo kwedluliswa kweinqumo zezinye izinkantolo. Mhlawumbe khona isinqumo esihlukile noma khona mhlawumbe akuthembile ukuthi kungaphuma kwenye inkantolo. Okay, udaba olubalekile la ukuthi ngingathi isilo sikhethwa uma ngaphosisi kwakuwumhla ka-14 May 2021 sikhethwa umndeni oNdlunkulu. Umengameli umele lapho ukuthi lo mhlangano wamkhetha kahle uNgonyama. Kodwa abanye abangahambisani nalokho bathi bona babengekho lo mhlangano.
ingakho ithe lenkantolo kumele kuqale phansi kube ne-investigation ezobheka ukuthi ngampela wakhethwa kahle ngonyama kunalokho umongameli uthi hayi yena akazuba naso isikhathi sokwamanje sokuthi kube nalelo hlelo investigation ufuna ukugcizelela ekutheni lo mhlangano lowo uwona wawu-right ukuthi ukhethe isilo so yena uthi yonke into wayenza ngendlela efanelekile. Sibonga kakhulu-ke Melusi ngesikhathi sakho sikufisele nje nosuku oluhle. Alright, siyabonga. Mbukeli-ke lo besixoxisana naye uMelusi Xulu weDonda Attorneys besixoxisana naye mayelana nodaba lokuthi ngonyama yesizwe samaZulu mesizulu kaZwelithini usetholeke ummeli omusha sekuzoba uyena osozobhekana nodaba lwakhe lolu olulaphaya enkantolo ukuthi-ke luthathwa lubhekiswe ngaphi okwamanje ngembuzo nje qu 8 siyabuyela komzuzu wami. Enkosi kakhulu ngokuhlala nathi usabukele Ekhaya Jikelele. Kule mpelaveki ke sisuka kuyo bekubanjwe umsitho omngcelele weIndoni pha eRichmond kwiphondo laKwaZulu Natal. Bekuphumeke abantu benkcubeko ngenkcubeko besuka kumaphondo ngamaphondo ingulowo ke nalowo eyokumela isizwe sakhe. Abahlali ke baseRichmond bebephume ngobuninzi bebonakala ukuba ngenene bawuchwayitele lo msitho negalelo ke elihle kakhulu kulongingqi. Eyona nto ke ibijonge ngamehlo abomvu kubhengezwa kuka-Indoni Miss and Mr Cultural SA nalike inqaku esithe salungiselelwa nguThami Manganya rhabula ungafinci. Indoni engumbutho ojongene nemiba yokufaka abantwana endleleni nojoliswe kulutsha ububambe umsitho womngcelele wazo zonke iinkcubeko zeli nebezimele onke amaphondo aseMzantsi Afrika. Lo ibingumboniso omhle wokuba singobani nathi nama-Afrika singobani na njengomzantsi Afrika kwaye ibukabonisa nentsebenziswano phakathi kwazo zonke iinkcubeko zethu. Yonke ke le nto ibiqhutyelwa kwizitalato yaseRichmond kwiphondo laKwaZulu Natal. Abantu basekuhlaleni beyinxalenye lomsitho kwaye benxibe imibala ebabonakalise njengenxalenye lomngcelele ngokupheleleyo. Ukubanjelwa kwalo msitho apha kubenze banelunda nanjengoko uncedisa ekuphuhliseni kwale ndawo ngendlela eziquka ezoqoqosho nenkcubeko. Ababukeli abangaphezulu kwama-20,000 bebethe bhazalala kuzo zonke izitalato zale ndawo. Bezele kuzozibonela ngawabo bangeva ngoxelelwa kwaye bebonakalisa umbulelo ongazenzisiyo ngokusingathwa kwalo msitho apha. Ngokwezoqoqosho zonke ihotele nezinye indawo zokulala zaseRichmond bezigcwele qhu zigcwaliswe ngabo bebeze kulo mcimbi weIndoni. Kodwa bekungaphelelanga nje kulo mngcelele. Kuye kwafuneka kudlulelwe kumcongezantsi ndithetha ngayo iIndoni Miss and Mr Cultural SA. Apho ibingwashiywa nowashiywa zishiyana ngotyefezo nalapho amaXhosa eyathatha isithaba seIndoni Miss Cultural SA. Kwaye ke ukuhombisa oko nangakumbi bekukho nekumkanikazi yamaXhosa buqu izokuxhasa abagqatswa besisizwe. Ukanti ke isizwe samaZulu siye saphuma isibini. Kwi-Indoni Mr Cultural SA amaZulu aye atshotsha entla sithathela kuwo isithaba. Ze indawo yesibini yawela kwiqela lamaXhosa. Xa kusithiwa zindala zombini kuzube kuthethwa into ekumila kunje. Yanga imiboniso elolu hlobo ingasoloko ikhona ngoba ilulutho kuthi ma-Afrika. Nolutsha malwenze njalo luzeke mzekweni singade sizilibale ukuba sizalwa ngobani na. Ngalawo ndithi, icekwa libekwe kuwe mntomtsha. Sibambe ngazibini phakuThami Manganya ke mbukeli uzivele ukanti ke uInako Matheza oye wabhengezwa ke njengoMiss Cultural SA 2023-24 unathi ke emnxebeni ukuze abelene nathi kodwa ke ngaphambi kokuba sibe nodliwano ndlebe masinirhabulise kwakhona jonga apha mbukeli. Ongenile umXhosa kho onganqengwanga uqhotyisa ngoxabisa amasiko nesithethe sakwantu naliqaqa lisiqikaqikaqaqaqa wakha ukuqhoqhoqa kumlisela ndiyandibhotisa kodwa ngesidima ndiyanibulisa ndikuhlele kuhle ukantela ugogo ndikuphikitsha ndimele isizwe samaXhosa kamaku
utshilo Mbukelo wathi yena ngumXhosa onganxikwanga. Igama lakhe nguye uInako Matheza usemnxabeni. Inako, masikubulise sikwamkele enkqubeni, siyavuyisana nawe ntombi. Ndizibulisele nam sisi kubaphulaphula abamameleyo kwindawo ngeendawo. Ndibulele ngokuba ndifumane ithuba lokuba ndikwazi ukufikelela ndithethe nani. Tyhini siyavuyisana nawe ntombi, siyazinca kunjalo nje phaa emaXhoseni. Ngaphambi kokuba ke siqhubele phambili, ungakhe nje usixelele ukuba kahle ngubani uInako? Ndingaziqala sisi wam ngelithi bana uInako ligqiyazana elineminyaka eyi-18 enkaba yalo isengqamakwe. Kodwa ke mna ndinkcenkceshele ndakhuliswa kumhlaba kaGcaleka, kuGatyane, phantsi kwenkosi uBhikitsha, phantsi kwekumkani utata uVulikhaya Sigcawu. Mna ke sisi ndinguMiss Indoni Cultural South Africa kunyaka ka-2023. Ndikwanguye nomqulunqo nomsunguli wequmrhu laziwa ngokuba yi-Inako Foundation. uInako ke yintombi-nto ehlolwayo eyenza unyaka wayo wokuqala kwidyunivesithi yaseThekwini kwizifundo ezidibaniselene ne-homeopathy. Ndikwayiyo ke sisi wam nembongikazi, ndim ke lowo. Wow, Inako, intombi-nto. Uye waziva njani, wacinga ntoni ngethuba kukhwaza igama lakho njengophumelele? Ndiye nathi krwece phaa kuFacebook wakho uyatsho into yobana indlela okholelwa ngayo kwisiqu sakho. Bathe xa bekubuza kwi-interview wathi hayibo sanundimoshela ixesha apha ndim ozawusithatha esi sithaba. Usisi wami injalo, kodwa ke ngethuba mna ndiwongwa ndifumana esi sihlalo Indoni ndinika igunya lokuba ndibe nguMiss Indoni Cultural South Africa, ndiye ndaziva ndichulumanxe kakhulu. Kodwa ke olu chulumanxe lwam ayibingelo chulumanxe lokuba ndiyazi ubana ndizawube ndivela kumakhasi onxibelelwano nditrenda ndisenza zonke izinto. Into ebindivuyisa kakhulu into yokubana bendiyazi ngokuba ndingenelo lukhuphiswano into endiyifuna into yoba ndihambe ndiye kwindawo ngendawo ndiyosindisa abantwana, kuba kaloku esi sithaba ndifumene esi swam sizawutsho nam xa ndifika endaweni ilizwi lam litsho likwazi ukumanyelwa livakale nangona bendizidondela indawo. Kodwa ngokuba ndifumane le nto xa ndifika endaweni ndinethemba lokuba ndizawuvakala ngaphezulu, kuba ndinethemba lokuba ndizawuthi ndindwendwele amaqumrhu afana amaqumrhu ajongene nezinto zokuxhatshazwa kwamanina, izinto ezifana neziyobisi. Xa ndifika ke kuloo maqumrhu ndifuna ukuqinisekisa ukubana abathethi nje abazinezisombululo nje benza i-action kuyo yonke le nto bayiphezu kwayo. Yiyo nto endivuyisileyo ndakuva ndikhwaza igama lam kusithiwa ndinguMiss Indoni Cultural South Africa wakulo nyaka. And mandiyingqini into yokubana lo msebenzi othi uzimisela into yokubana ubuwenza even nangaphambili kokuba mhlawumbe njengoko ubuphakathi kolukhuphiswano ubugqushugqushalaza sikubona ungugqalaba libanzi ufikelela kwindawo ngendawo uxhasa nomama abathengisa ezitratweni. Mhle kakhulu umsebenzi owenzayo kwaye ndiyayithanda nale nto itshoyo into yokubana phakathi kwemiba ofuna ukujongana nayo ngumba we-GBV, ngumba wokusetyenziswa kweziyobisi, ugxile ebantwaneni. Ndiyafuna uqonda into yokubana ngoku sowubuyele ekhaya kuba sibonile imifanekiso kuyilizelwa bekulindile. Banjani uvuya? Bavuye bakhulumanywe kakhulu sisi wam. Ndifike ilanga selitshona, kodwa ke nangona ilanga beselitshona ndifike sebendilindile bengayanga ndawo besithi abahambi bengekandiboni. Into leyo ebonakalisa ukubana kwamna ndinalo igalelo endilenzayo ebantwini, nabo ukubulela kwabo bayakubuyisa back kum. Yenye ke siswami into nami endivuyise kakhulu leyo. Hayi jonga, izinqi zakho ziyavakala, zivakele nganene ngqamakhwe. Ndiyafuna uqonda Inako because uyatsho into yobana uneminyaka e-18 kwaye ngoku wenza unyaka wakho wokuqala kwidyunivesithi. Siyaqonda ngoku into yokubana siphila kwamanye amaxesha apho singabona into yokubana ube ngumntwana oyintombazana uziphethe kakuhle njengoku sisho into yobana uzingomba isifuba ngobuntombi-nto. Yinto mhlambe esingabona uba iyatyeshelwa ijongelwa phantsi, kodwa wena uyintombi-nto kwaye uyazi ungaba kubaluleke njani ukumela inkcubeko yakho njengomXhosa kunye nokuphumelela njenge-Miss Cultural SA? Cela ndiphindele siswamani qonda uba ndivuze kakuhle. Nobe ndibuza into yokubana njengoko uadvocator for into zenkcubeko neculture nangoku uyatsho into yokubana uyintombi-nto, kubaluleke ngantoni into yokuba uqaqambise inkcubeko yakho njengomXhosa?
Ngelisho Mbukeli hayi ingathi siye saphulukana naye uInako kodwa ke besithetha naye njengoko kaloku ethe waphumelela pha ku-Indoni njengo-Miss Cultural SA 2023. Siyethemba ke Mbukeli into yokubana sawuphinde siqhagamshelane naye uba amaxesha ayavuma kodwa ke masindwendwele ivenkile ungagonqi Mbukeli ekhaya. Sibambe ngazibini Mbukeli Ekhaya Jikelele ubusana lungena ufikela sesichwechola ngasemnyango kodwa ke ungaxhalabi ikhona into esikufudumezele yona kanti ke uNobisa agxothiwe ngumfundisi ntsapho umbhali kunye nengcali kwezenkcubeko usandula ukushicilela incwadi yakhe ethi unesiduko nje unetyala kodwa ke le ncwadi wayishicilela ngonyaka ka-2020 ingaba yintoni ke iqulathwe le ncwadi ukuba banzi ke siqhagamshelana naye kwiqonga likaZoom mama Nobisa masikubulise sikwamkele enkqubeni sibambe ngazo bini ngexesha lakho. Mandibulise kuwe Gqiyazana ndibulise nakubabukeli ndiyabulela ngokuba ndibe yinxalenye yenkqubo namhlanje. Enkosi kakhulu. Ngaphambi kokuba singene kuphononongo lwencwadi ka usele nje thuphe xa sithetha ngaye uMama Nobisa sithetha ngabani? uMama Nobisa ngumbhali wencwadi ethi unesiduko nje unetyala ngumama wabantwana abane ngumolokazana wogatyeni omamali ndiyinzalelwane yaseDikeni kwilali ebizwa ngokuba nguNomadolo ndingumпhakamisi nomphuhlisi wenkcubeko amasiko nezithethe ndiyinxalenye yenkqubo ephakamisa ukuzazi nokuphuhlisa inkcubeko yethu singabantu abantsundu ndilapha kulo mhlaba seqonqe kwamasingatha egama lelali. Nam Nobisa ndiyayithanda kakhulu into oyikhankanyayo xa utsho nokuba uzikhamaphi iFadukwe ndiphantse ndathi igama lencwadi ithi unomyeni nje unetyala kodwa ke ndiyafuna ungena kwisihloko sale ncwadi sinikeza umdla kakhulu sithi unesiduko nje unetyala ingaba yintoni eyakhuthaza into yoba uthatha usiba nephepha ubhale le ncwadi? Le ncwadi ithi unesiduko nje unetyala incwadi yamavo incwadi yenkcubeko incwadi yokukhumbuza uluntu oluntsundu ukuba luneziduko nje lunamasiko lunezithethe lunezingqi lunesinqe lunenkaba lunendlela olutya ngayo lunendlela olusikoza ngayo ngokweziduko kuba ke amasiko enziwa ngokweziduko sineziduko nje sinomnombo wethu sinobuhlwele bethu sineziduko nje sinezilo esizalana nazo sinezityalo esizalana nazo laa ntetho ithi ke isityalo sokuqala ozalana naso sisilawu sakowenu kumele ukuba xa ungumntu usazi isilo ozalana nazo ukuba ungurhadebe uzalana nebhungane ukuba ngaba unguhlathi uzalana nemfene ukuba ngaba ungugatyeni uzalana nendlovu iindlovu zidlekhaya ngokuswela umalozi ithi ke ngokulonto le ncwadi iqulathe ukuzazi iqulathe ukuphuhlisa inkcubeko yesintu kuba zikhona izinto ngokwecosmos uyaqonda ngokwendalo ngokwemveli esiziqaphelayo xa siluluntu nekumele ukuba siziqaphele ngoba inkcubeko yethu iyasifundisa ukuba nyanga nenyanga kukho imveli ekumele ukuba siyiqaphele esizalana nayo umzekelo ngoJanuwari yinyanga yomqungu sithi ngoMeyi lucanzibe sithi uSeptember sithi ngumsintsi kukho umthi womsintsi ekumele into yoba siyawuqaphela ngenyanga kaSeptember olulutho kuthi. Hey utsho kamnandi mama uGqothiwe uyatsho into yobana le ncwadi iyasabela kumzontsundu into yokubana babuyele embo njengoko beneziduko ndiyayiva le nto ithethayo yokubana mhlawumbe uyafundisa ngezinto ezininzi amasiko nezithethe nokholo lwemveli ndiyafuna ukuqonda into yokubana njengokuba uthi abantu benesiduko nje banetyala leliphi elityala uthetha ngalo kwaye ke uba ngaba umntwana omgquba uzibhaqa sele engalandeli mhlawumbe
amasiko nezithethe enze izinto ezinxulumene nesisiduko sakhe, ingaba mhlawumbe ifutho lalonto lingambeka phi? Eli tyalo nalo libango ngokomnombo, isihlwele esibaleka egazini lakho. Usityala ukuziphilisa nokuphila ngokwendlela isihlwele sakho esinqwenela ukuba uphile ngayo, wenze amasiko nezithethe zakho. Ukuphuncukana nesiko, kukuphuncukana nobuni bakho, kukuphuncukana namathamsanqa owabekelwe ngabantu bakowenu. Siphila ngesiko lasekhaya ngokweziduko zethu. Ukuba indlela okanye ukulandela inkqubo yabanye abantu kukulahleka njengokupheleleyo, okukwenza ukuba ube ngungapha ngapha ongenaluzinzo ngokwasemoyeni, ngokwasengqondweni nangokwasempilweni. Ezinye iimeko abantu abangena kuzo, iingxaki abazibona begaxeleke kuzo, isisombululo nje sincinci kukulandela nokwenza amasiko abo ngokwendlela yeziduko zabo. Le ncwadi ibuyisela abantu emaxhantini akwamakwabo, ibuyisela abantu ezinkundleni zakwamawabo. Ithi le ncwadi iyeza lokuqala lakho lisemgqubeni, lisemthonyameni wakowenu. Impilo yokuqala isemthonyameni nasezinkundleni nasemaxhantini aphakathi ekhayeni lakho. Uthi noba usezidolophini kwindawo yempangelo, kuthi kusakuthi xingi ubale kugoduka uyokunukisa intsipho kowenu, uthethe ungxole kuze abantu abadala bakowenu bangxole ngegama lakho, bebhebhetha behewula zonke izibi, kuthi qwenge empilweni yakho. Ezinye imeko nje esigaxeleka kuzo, iyeza nesisombululo sazo ezo ngxaki sisemthonyameni, sisemgqubeni, sisemasikweni asemakhaya. Singakhange sabe sihambe sibhadula sifuna uncedo kwiindawo ezingezizo, siya emaxhantini asemakhaya, emgqubeni, emthonyameni wasemakhaya. Camakho. Khosi emgqubeni. Lilonke uyatsho into yokubana asikho isizwe mhlambe esinothi sicebe ngezithethe nenkolelo zamanye amazwe, umntu makabuyele kwiingcambu zakhe. Ndiyaqonda into yobana Mama Unwabisa, le ncwadi uyibhale ngo-2020. It's how many years later ngoku? It's almost 3 years later uyibhalile le ncwadi. Ndiyathanda into yobana usityebisele ngabantu abathe bayifumana le ncwadi, ngeyiphi impiliso abaza nayo ngaphambili abathi hayi ubomi bam mhlawumbe utshintsheke ngale ndlela, okanye emva kokuba ndiyifundile le ncwadi naku endithe ndakuzuza njengomntwana womquba. Le ncwadi Kholi ifikelele kubantu abaninzi kakhulu, ifikelele kubantu abadala, amasiko nezithethe ebesele emfamlibe ezingqondweni zabo ngenxa yento yokuba mhlawumbi bazidibanisa nezinye iinkolo ekuhambeni kobomi, batsho baphuncukana namasiko nezithethe. Iye yabakhumbuza ke abo bantu ngendlela ekwenziwa ngawo amasiko general, and then umntu ke ngoku azume into isiduko sakhe, ephanda ke ukuba ngaba eli siko liyaxhelelwa, thina sisesiduko sixhela ntoni? Sixhela inkomo, sixhela ibhokhwe okanye sixhela igusha? Uyaqonda? Ifikelele ke le ncwadi nakubantu abatsha, ngoba uba uyaqaphela ngoku abantu abadala babuya ngabantu abatsha, bathetha kubantu abatsha. Andiyazi nento nokuba mhlawumbi kungenxa yokuba abantu abangaphambili kwethu bakhe balahleka ithuba elide, mhlawumbi izihlwele nezinyanya zethu zaphelelwa lithemba ngakubo. Kodwa abantu abadala, ookhokho, izinyanya zethu zithetha kakhulu ngabantu abatsha. Yafika ke ngoku le ncwadi abantu abatsha befunda kwizikolo zabelungu, uyaqonda? Yafika yabancedisa ke kuba kaloku befunda kwizikolo zabelungu nje, kwelinye icala nenkolo yamakhaya abo yenye inkolo yamanye amazwe yezinye intlanga. Yafika yabancedisa ke ngoku, yabakhombisa indlela, yangumkhombandlela. Kanti into yoba ndiye ndachwayita kakhulu xa ndibona abantu abatsha beyithakazelela kangaka.
lencwadi. Kunjalo nje athi sakuyithenga axelele nabanye ukuba izani ukuthenga nansi incwadi kaMamNwabisa agxothiwe iza kusinika umkhombandlela. Uthi ufike ekhaya ufike sele usithi lo mcimbi ndiwuthongileyo umcimbi oqhutywa ngolhlobo. Kodwa ke abantu abadala bakuncedisa ukuthi ngokwesi siduko ke sixhela kanje okanye siqhuba kanje thina. Bamonwabisa. Iwelile ke yawelelana kumanye amazwe. Kukhona amazwe abantu abakumanye amazwe abaye bayifuna abantetho isisiXhosa. Abathi mama sinikele encwadi sifuna ukuzikhumbuza, sifuna ukungalibali. Bafunde nesiXhosa Xa nabantu. Sentsha bafunde nesixhosa kuhle kakhulu nokuba lencwadi uyibhale ngaso isiXhosa. Besingathanda nje into okubana sihlabele mgama kodwa ke ixesha lutshaba. Masibambe ngazibini ngexesha lakho kwaye siyathemba into okubana umlisela nemthinjana uzawuqiqa aqonde ngemvelaphi yakhe ngayo lencwadi yakho. Enkosi kakhulu. Ndiyabulela kakhulu sisi. Right, imbukeli Ekhaya Jikelele lo ke besithetha naye nguye uNwabisa agxothiwe, umbali wencwadi ethi unesiduko nje unetyala. Masithi siqhwi sibhatala amatyala ungagungqi imbukeli Ekhaya Jikelele. Mbukeli siyaliguqisa ke njengamanje uhlelo Ekhaya Jikelele iyozibona kusasa ke ekseni ngesikhathi esifanayo. Esifisha nje ke ukukunxusa kukhona mbukeli ukuthi phela ucophelele ngalesi sikhathi sama holiday asehlobo. Ziningi ingozi emgwaqeni kanti ezinye ke zezimbangela zalokhu kuye kube ubudedengu kanye nokushayela udle amanzi amponjwana. Umuntu phela kanye mbukeli ngakho ke siyacela ukuthi ungabeki impilo yakho noma eyabanye engcupheni ngokwenza lokho okuphambene nemithetho yomgwaqo. Uma ngabe ushayela kanti usiyaziza ukuthi hayi ngathi sengikhathele phume emgwaqeni usithatha nje isihlwatha esincane bese uphinde futhi uyaqhubeka nendlela. Nani phela bagibeli imkhuzeni umshayeli uma ngabe nimbone egijima niye kulokho nithi hayi shaya izule we driver nizolimala ningabe nisafika ke lapha ke eniya khona. Sibonga kakhulu ukuthi nihlanganyele kanye nathi sizonibona kusasa. Kamnandi mawethu nisale kahle.